Tako, vidimo se u Zagrebu. Ali ovo je ono, svaki dan content, svaki dan snimanje, svaki dan montiranje. Bićemo cijeli advent, uzeli smo dole ono kartu adventa. Šta ima ljudi? Dobrodošli još jedan vlogmas. Evo nas krenulo, ono, jedan za drugim idemo, evo 4. već vlogmas. Iskreno da budem, mislio sam da neće ono doći do ovdje. Ono, svaki video i prošlo sam to rekao. Ali evo ide. Da je naporno, je onak svaki dan snimati, svaki dan montirati, nije ni malo jednostavno. I znao sam da će to tako biti, ali ono, ovo je neka druga razina na koju te niko ne može pripremiti. Ono, ja sam prije snimio 19 do sad vlogova, prije ovih vlogmasa i ono, svaki tjedan jedan i uvijek je bilo onak, ma ima vremena, snimit ću ono ovo, ali ovo je ono, svaki dan content, svaki dan snimanje, svaki dan montiranje, uz normalan posao koji radiš svaki dan i onak je brutalno je teško. Organizacija vremena je ono, na knap ti uvijek sve, ali onak stižemo, radimo i ne odustajemo. Ja idem se lagano pakirat, moramo spremiti stvari, idemo danas za Zagreb, radimo Cibonu, danas i sutra smo u Zagrebu, tako da danas u ovom vlogmasu obilazimo zagrebački advent. Pa idemo lagano. Tako, vidimo se u Zagrebu. Evo nas u hotelu, smjestili se, istovarili smo stvari, dio je već na Ciboni, ono što nam treba naravno za live stream. Smješteni smo u hotelu Astoria, tu praktički u centru Zagreba, ono sve nam je blizu, obićemo cijeli advent, uzeli smo dole ono kartu adventa, tako da ne bi promašili koju lokaciju večeras. Nakon utakmice dođemo u hotel, raspravimo se i onda idemo obići advent, tako da vidite ono sve lokacije, nadam se da ćemo sve obići i ono klizalište, meni je ono najbitnija stvar klizalište. Ali otićemo obići ono tajne prolaze da vidimo di šta ima i kako su uredili Zagreb. Tako da mi se idemo lagano pripremiti za utakmicu i vidimo se na utakmici. Pozdrav! Evo nas u Ciboni, postavili pres sobu, live stream. Dole naravno odite pogledajte live stream Cibone, poslije svake utakmice mi radimo live stream. Danas testiramo R5C, da vidimo kako R5-ica radi na sportskoj fotografiji. Navodno ono 20 frameova u sekundi uslika, sad ćemo vidjeti kako je to dobro ili loše. Naravno mogli bi neki review napraviti R5C kad ono par dana ga budem testirao. Pa dok radimo ovaj vlogmas, možda se neko odluči ono božićni poklon na R5C. Možete meni kupiti, ono uopće nije problem. Ja odam utakmicu fotkat i vidimo se poslije utakmice. I utakmica Cibona iza nas, a nažalost izgubljena. Igrali smo protiv CDVite, tako da onako bilo je realno za očekivati, dobro smo se držali. Mi smo se vratili nazad u hotel, kiša nam je malo poremetila planove odlaska na advent, ali nadam se da će se koliko toliko smiriti da možemo ono obići advent. Ako ne budemo šli obići advent zagrebački, morat ćemo neki drugi dan nažalost. Tako da ja idem backupirat fotke sa utakmice, pregledam šta smo snimili i nadam se da će se do tad kiša malo smiriti da obiđemo advent.
uspjeli obići ono zagrebačkog adventa, s obzirom da je ono kiša padala, ali snimio sam ono par kadrova, usputno da smo ono prošetali, malo stane, malo prestane kiša. Kasno smo krenuli, zatvorili smo praktički pol adventa, tako da, eto, uspjeli smo obići to koliko jesmo. Čak i ovo malo što kiša pada, onako, užasno gužva, ima svega na adventu, doslovno ne možete u jednom danu obići sve. Plan neki napraviti i obići. I to je bilo najbolje. To bi dobilo za ovaj vlogmas i vidimo se sutra.